going to present you the mana tu saya ni. Okay. So how was your test yesterday? Macam mana, okey tak? Okey. Boleh jawab? Okey, madam. Okey. Ada yang keluar dalam apa yang saya tulis nota kat board tu? Ada? Ada sikit-sikit kan? Tapi boleh lah insyaAllah Semoga semua lulus lah. Ya. Okay. Right. This is the one we're going to start off with chapter 4. Kita ada 3 parts Part 1 on protozoa, then ada pasal alga, right? And then the other one is more on epicomplexan lah. Alright. So kita cuba habiskan juga lecture ni regardless for this week, sebab next week kita fokus on doing our revision. Alright, for this paper ya. Alright. Okay, kejap ya. Semua dah masuk tak? Bagi tahu kawan-kawan boleh masuk sekarang ya. Cakap kasi ada orang. Madam, saya share device. Oh, tak share device lagi. Share device yang kelas ni. Kejap. Saya Bukan, bagi saya share device dengan Ashikin. Dengan apa? Kita orang berdua. Saya Farah share device dengan Ashikin. Okay. Nanti bagi tahu dalam masa dalam PM nanti, make sure yang penting dah clear attendance. Alright? Saya dah buka dah clear attendance tu kat atas saya. Sekejap saya tengok you future. Tak boleh pun. Sepatutnya ada Let me check the you future. Takut nanti ada yang tak masuk kan. Kalau yang ada share, siapa yang share devices, make sure you all kena click attendance. Nanti saya bila setting nanti you baru perasan. Asal ni jawab spot sekejap. Check. Dia sepatutnya lab discussion, tapi saya akan mencuba masukkan juga relating to your video lah ya. Alright. Jadi media attendance tak ada. Okay, today chapter 4. Okay. Yang ni pukul berapa ni? Chapter 4. Password. Tak ada baik saya buat sekarang. Saya ingat saya dah buat. Password. So adalah 48. Oh, salah timing. Sekejap, minta maaf ya. Saya kena betulkan balik. Sepatutnya kena cancel ni. Sekejap, saya kena tengok balik. Saya dah silap ni sebab buat timing salah. Oh, ni kod 3 lain. Kod 3 saya letak 8 bulan ni. Oh, 9. Okay, sorry. 9 tak ada. Okay, tak. Kosong. Semua dah masuk. 9. Saya tengah buat dia punya attendance semua. Eksperimen ni. Ini juga. Kemudian saya pergi kalau aku pun lupa aku cakap lupa. yang sebab apa di sini orang agak di sini juga kan sebab apa banyak target apa saya masuk Aku target dia nanti dia buat semua saya mesti dia target. Misalnya itu pada nanti kan betul. Saya kena buat your future untuk kehadiran nanti you all masukkan Cina betul nasib baik sebab pasal tak ada dah ni. Aku tak tahu. Dah lagi, Farah tengah ajak apa?
Kita ada. Tak saya tak dapat dia tak sepadan. Kita ada tak dapat kan. Dengan total number tu kita nak dalam. Kalau kita tengok dalam bahasa. Kita dah kolonis. Kan kita punya Okay. kolonis tak ada kan. Kita tak nampak kolonis dia. So you masuk. Okay, saya dah masukkan you Kita nama tak dapat. punya attendance. So nanti make sure siapa yang ada sharing devices ke atau sesiapa untuk ni yang nak dengar untuk chapter 4 sila masukkan Masuk. Jangan lupa klik ya. Alright, now let me start with Ada the benda lain. lecture on this. Okay, Assalamualaikum and a very good morning everyone. Sorry for the delay ya. Okay, for your information, kita start untuk lecture, siapkan lecture chapter 4 sebab kenapa minggu depan pada hari Jumaat dah you punya test pula untuk yang ni. So that's why kita kena siapkan lecture so that you masa hujung minggu ni you bacalah sampai masa cuti Wesak dia tu pun dia boleh dah buat revision ya. Alright, so chapter 4 ni memang panjang. Kalau you nampak you PDF, kita combine ada 3. Alright, so we're going to talk about protista. So remember back what you have done in your practical. Lab practical where you have done a lot of almost 17 specimen can observe kan, bawah mikroskop pun ada. Okay, so this is where you need to draw, make sure so protista is basically the beginning of eukaryotic organism. Very different than the one you see in your eubacteria from last week Okay. So saya akan switch off kamera dulu sebab senang saya nak bagi tahu nak cepatkan saya punya tu Okay. Right. So, semua ada ada 14 ni. So by right lebih ni ada 16 orang ni saya kat asal saya. So patutnya masuk ya. Siapa yang tak hadir tu atau yang share devices let me know ya. Okay. So these are the ones. Kita start balik. Okay, now very important. So, seperti mana yang saya dah explain banyak-banyak kali, okay, look into your lesson outcome. Okay, sebab penting So every time you nampak the lecture notes, lecture chapter, pergi tengok lesson outcome. Sebab the expectation from the chapter, from the lecturers, dia nak make sure that you understand all this. And from there, people akan devise soalan. Alright, so hopefully for this chapter 4, you are able to explain the characteristic of protista. Apa yang membezakan protista dengan bakteria? You learn already eubacteria, archaebacteria berbeza kan? Antara dua tu berbeza. Tapi antara bakteria tu dengan protista pun berbeza. Okay? So and then also to discuss the influencing factors for protist diversity. Because of there are the initial beginner of eukaryote, nak jadi eukaryote tu, plantae ataupun animalia. So diversity tu dah memang ada lah. So they are much diverse compared dengan bakteria ya. And then we're going to look into what are the factors that influence them. And then able to describe classification of protozoa, which is the first group, based on different characteristics. And last but not least, we look into the life cycle of the selected protozoan species. Okay, kita akan tengok life cycle pula. So last few chapters kita tak sentuh pun pasal life cycle. Sekarang beginning of protozoa towards to your plantae and your animalia, kita akan tengok life cycle. Bagaimana mula-mula dia jadi from the beginning until to the juvenile, until to the adult, until dia pusing balik. Jadi itu Alright. So next one. So this one star ya. Star means kena baca lebih 3 kali. Buatlah table ke macam mana nak hafal lah ya. Okay. Apa dia protozoa? Apa dia protista? Okay. Basically they are all eukaryotic organism. Yes. Jangan kata protozoa ke protista ni adalah part of bacteria. No. Bacteria they are prokaryote. Protista, they are eukaryote. Kalau you ingat balik belajar bio 122, the difference between prokaryote and eukaryote very, very important. In this case, the organization of the cell consists of unicell. It can be satu biji, satu sel tu sahaja. It can be multicell. It can also be in colonies. Macam bakteria sikit kan? Tapi berbeza. The organization still exists. And still, they all live in aquatic environment, the still damp area.
mesti basah lagi. Macam bakteria sikit. Tapi sebab dekat tengah-tengah ni. Alright. Dia tak sampai belantir level, tak sampai animalia punya level lagi. Tapi dia dah, orang kata lebih baik daripada bakteria lagi. Itu maksudnya. Right. Now, have to remember, this one important term here. Some of them are more closely related to plants, fungi, or animals. However, they are neither plants, neither animals, nor fungi. So, masih belum boleh dikategori sebagai animal ke, plant ke, fungi. Tak boleh lagi. But sangat-sangat, they are very more closely related. Right? So, ingat kedudukan dia. So, as a result, that's why people create. Dulu kan, kalau ikutkan because of mereka kata mereka dam, mereka duduk kat air, macam rupa macam bakteria semua-semua kan. So, that's why dia kata, tak payahlah letak protista dalam tu. Tapi sebenarnya, when more and more biologists, more knowledgeable, more proof coming up dengan teknologi advancement semua, they found out, rupanya protista ni sepatutnya ada is on kingdom. Okay? So, more and more to come out. So, size in this case can be various. Okay? Looking can be from the level of microscopic, micrometer, and also to the nanometer. Sangat halus-halus pun ada. But also can be microscopic within meters. Can be cm, can be millimeter. Alright, can be very large. So that's why dia dah kat tengah-tengah ke arah fungi, plantae dengan animalia. Ya? Alright. So, how diverse is protista? Macam mana kita tahu, kita buktikan bahawa protista ni bermacam-macam ada. Okay, based on these few factors here. Protista juga based on locomotion, any movement. Okay. Because sekarang ni kita ada movement in terms of cytoplasmic extension using pseudopodia tu atau exopod. Mereka glide, mereka flexing, mereka waving the cilia, mereka lash out the flagella. So they combine locomotion at once. So bergerak. Sebab tu bila you tengok dalam bawah mikroskop the other day kan, kita tengok dalam yang saya bagi sampel air kolam tu kan, kan ada berenang sangat cepat tu. Sebab dia gunakan this konsep ni. And then how do they obtain nutrients? Okay, most of them are autotrophic. Ingat balik, faham balik apa masuk autotrophic, apa maksudnya heterotrophic. Dalam kedua-dua can be photo, can be chemo. Right? So in this case, dah pemula lah. Kita tahu some of them can be heterotrophic by absorbing nutrients like fungi and also can ingest their food just like the animal. Right? So some species may even use both autotrophic and heterotrophic mode. So that's why dekat tengah ni interaction with other organism. So protista can also be free living species ataupun associated with other organism. Just like what you learn in your bio 330 kan. Alright? They can range from mutualism, commensalism, symbiotic, anti-parasitism. Sebab tu what you have learned from your bio 330 apply dekat sini. Right? You know what is mutualism, you know what is commensalism, symbiotic as well as parasitism. Very, very important. Ingat plus minus interaction tu kan. And then of course another factor is the habitat. Still, almost all protists still live in aquatic environment. Okay, and they actually play a very important role towards the ecosystem. They make up the plankton community. They become the base of the food web in the aquatic environment. Become the producer. However, ada juga contohnya parasitic protists not necessarily live in the aquatic environment but also live in the body fluid of the other organism. And then also some protists already on land. That means terrestrial protists. Normally they are also moving towards land tapi the land must still be in damp condition. Ini masih lembab, masih basah sikit. Macam contohnya dekat daun-daun, dekat bark yang crack-crack tu kan. Even in the soil pun tak boleh yang kering-kering. Soil yang basah-basah lagi. Alright? So next one is the mode of reproduction. So as you all know, generally, okay, kita dah tahu bakteria semua kebanyakan reproduce asexually kan. So protists pun sama juga. Okay, they reproduce asexually. Tetapi juga mereka ada conduct juga perform sexual reproduction. Bila ada sexual reproduction, kenapa? Kenapa ada sexual reproduction? Sebab adanya gametes. So protists dah start ada
producing gametes and also spores. And then gametes ni, bila ada the word gametes, maksudnya ada satu jantan, ada satu betina. Tapi kita tak mention lagi which is male and female. Kita letak as plus and minus dulu. Okay. Alright. So production gametes does not involve any formation of reproductive organ at all. Macam apa yang berlaku dalam higher animals and plants. Dia nampak at the very beginning lagi. Kita boleh tak macam tak confirm tapi nampak ada berbeza gamete, tapi bila mereka join together they produce the juvenile or the adult of the organism or protista ya. Okay, sorry. So dia dah habis dekat bahagian general Now we go to the second one. Second part is alga. Okay. Now alga is a singular term for algae. Ada E kat belakang tu, itulah pluralnya. So dia ada second group of protists and you can differentiate it in many in terms of different characteristics. Dari situlah titik permulaannya kita akan tengok life cycle of several selected alga system. Tadi part 1 tu is just general characteristic. Kita sudah tahu protista ni berbeza-beza, dia banyak jenis dan bergantung pada jenis-jenis keadaan. Alright? Okay. So we're going to look into algae. So what are the general classification, general characteristic yang kita classify? Ini memang algae lah. Macam mana? Okay, kita kena tahu. Salah satunya adalah autotrophic. Okay, and then dia punya size varies between unicellular sampai multicellular macam seaweed. Okay, habitat based on damp and wet environment. Basah ya. Mode pula reproduction involve dulu sexual and asexual type. Ini based on algae. Alright, classification. Yang tadi you tengok ada banyak parts kan. So how do you classify the algae in detail? Ada kriteria dia based on types and composition of photosynthetic pigment. Pigment ni kita contoh chlorophyll, carotenoid, so all those things. Sebab setiap algae berbeza-beza dari then numbers and arrangement of flagella. Memang ada yang ada flagella, tapi number dia macam mana? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tujuan locomotion, ada tujuan benda lain. Okay. And then what type of energy reserve? Okay, energy reserve storage sama ada lipid ke, polysaccharide ke, karbohidrat ke. Cell wall composition. Dalam cell wall dia tu ada apa? Alright. And last but not least, the structure of the chloroplast tadi. Okay. Ni penting sebab kalau tak tahu ni banyak-banyak ni kalau takut keluar dalam MCQ, you tak boleh nak biasa how you classify algae. These are the criteria ya. Kalau ni pun kalau let's say they ask you to list out what are the criteria to classify algae, ni dia. So kena ingat very very important. Alright. Now, what type of algae is under this? Okay, kita boleh bahagikan pada beberapa iaitu euglenoid, okay. Then followed by dinoflagellate, followed by diatom. Then algae ada banyak color golden algae, brown algae, green algae and red algae. So subgroup under algae ni ada 7 ya. So memang banyak based on what you did in your lab hari tu. Lukis kan banyak kan? So kita tahu apa maksudnya dari setiap algae ni. Alright? So we go to the first one which is euglenoid. Okay? Apa dia euglenoid? Alright. Now it's just a term for that particular organism. Dia daripada phylum mana? Euglenophyta. Okay? So apa jenis dia? Kalau ingat balik dalam you pernah drawing your lab report kan? Contohnya Euglena lah. Euglena is very simple. Euglena species tu. Mungkin daun-daun sikit tu. Right? So it is a unicellular organism. Dia memang satu sel je nampak very clearly. Nampak ada satu nucleus, nampak ada cell wall, nampak dia punya cell membrane, semua jangan jelas ya. And they're very flexible and they can change body. Kadang-kadang sebab dia sangat nipis, dia pipih sometimes dia akan ada dua flagella. Dia ada dua flagella. Kalau you nampak in the very high microscope punya magnification, sebenarnya you boleh nampak ada dua. Satu yang very long with light and another one very short, tapi dia tak extend outside the cell, dia kat dalam. Sebab tu kita nampak macam satu je. Alright? And because it always looks green, why? Because dia ada chloroplast. Then meaning that dia adalah autotroph.
Bila ada autotroph means dia boleh conduct photosynthesis. Right? And you know, photosynthesis ni berlaku bila apa? Bila sesuatu organism tu dia perlukan apa? Dia perlukan cahaya. A slight beam of light can only make this particular organism to conduct their photosynthesis. Alright? So what are the photosynthetic punya pigment kat situ? Chlorophyll A, B and also carotenoid. Sama macam pigment yang ada dalam plant. Sebab tu dia categorize kat tengah-tengah. Dia tak boleh masuk kategori plant. Walaupun dia fotosintetik. Dia ada chloroplast. Sebab dia boleh bergerak. Dia tahu plant jenis yang tak bergerak kan. So itu yang membezakan. Dia tak boleh masuk kategori plant. Nak masuk kategori animalia tak boleh. Sebab animalia mana ada chloroplast. Betul tak? So that's why dia kena masuk dalam kingdom protista tu sendiri ya. So energy reserve apa dia? Which is the byproduct of photosynthesis. Usually they stored in the form of paramylon, type of polysaccharide. Now, your task nanti, bila you dah baca semua nanti, I nak minta you all tabulate according to the types of format dia macam mana organ, apa benda dia semua punya kan, sebab dah yang group dia ada subgroup khabar tadi. yang makin. Okay, nanti dalam euglenoid, you kena tulis all the characteristics. Tak ada ajar apa-apa. Kalau Dia dekat macam dinoflagellate, all the characteristics. Satu kolom, setiap kita satu. orang susah nak Tulis contact semua dia ni. apa-apa. Dengan tangan kena tulis. Tak pernah Itu dah punya kertas. homework ni. Sebab kalau you tak buat macam tu, you tak akan ingat. Kalau you baca tak cukup. Alright? Okay. Dia kata dia Nanti saya test akan awal buat create satu reply. link tu. Nanti macam biasa masukkan Kalau that link dalam you Kalau punya aku tahu folder. semalam aku tanya. Nanti masa hari bila kita jumpa Aku jumpa dia dah tanda tutorial semalam. nanti ke? Tutorial tu hari Selasa kan? Aku tengok So which means that Selasa ke? Pasti. Kan? Hari 8-9 pagi. Benar ke tak? Bila jumpa dalam kelas, you have to show me that your paper assignment tu. Semua dah buat dalam bentuk table. Okay, nanti saya tick. Alright? Bawa buat tu. Jangan tak buat. Alright. Okay, so yang ni satu euglenoid. So energy reserve lain. Kenapa? Gosip You tengok aku tak boy yang ke hati. previous Tapi aku tak nak cerita sekarang sebab ada Kan Farah. dia suruh criteria on classification pasal against Farah. target berbeza sebab type of energy reserve. Gosip dia. So you buat lah ni as part of the row. Satu row pasal composition photosynthetic pigment, satu row pasal flagella Dia berapa bukan air. dia, satu row pasal energy reserve, satu row pasal cell wall, Bukan satu air row aku, lagi air pasal orang. structure. Tengok balik dalam bawah Okay. tu dan cari example. Okay. Tapi So, macam you dah Farah tahu, belum relate flagella ada dua, serapat itu. pigment dia ada berapa jenis, chlorophyll A, B and carotenoid. Lepas tu dia punya energy reserve, paramylon. Kau kenal, aku dah And then cerita. dia heterotrophic lifestyle, some, not all. Farah Okay, kenal je remember, orang tu sebenarnya. If Tapi they tak can pernah conduct jumpa lah. Kau pun tak photosynthesis, pernah masuk jumpa dia orang still tu. autotrophic. Tapi Tapi some air dia euglenoid, sangat other air lah. euglenoid can perform heterotrophic lifestyle, especially the one that grown under dark environment. So how do they do it? They ingest organic matter from surrounding water. Sebab mereka masih duduk dalam air and some engulf bacteria by phagocytosis. Sebab tu usually this kind of organism banyak dekat mana? Dekat water bodies that are concentrated with organic pollution. That's why you Coccus bacillus benda bacilli kan. Baca dengan tengok tasik tu bersih ke tidak ataupun polluted by organic compound ke tidak, you just go and take a drop of it and view under the microscope. Sebab tu bila kita tengok dalam lab eksperimen hari tu kan, banyak jumpa benda ni kan. So we know kolam yang saya ambil tu sebenarnya is polluted dengan organic compound. Okay? So it's organic pollution lah. Nitrate ke, ada orang buang baja ke, buang bangkai ke, kita tak tahu. Tapi all these are organic compound And in terms of reproduction, euglenoid reproduce asexually by longitudinal cell division. Tak faham macam mana rupa, pergi type, okay, check apa dia longitudinal cell division of euglenoid. Check, tengok gambar, alright? And also, sexual reproduction mungkin ada, you can try and Google search atau check GPT, tapi selalunya jarang jumpa ataupun memang tak ada pun. Kalau ada, then it could be a new species already. Alright?
Okey, inilah contoh gambar Euglena. Dia punya menonton tu memang sikit je sebab ada kumpulan Anything that looks like it, the very common one is a Euglena species. So siapa yang dah lukis, make sure lukis macam ni dengan betul, right? You should be able to find the flagellum. Nampak tak tadi dia kata ada dua sebenarnya. Satu tak sebenarnya tak nampak, dia tak extend. Okay, dia ada wrap somewhere around in the body of the Euglena kan. Then dia ada light detector, okay. Untuk cari lampu, kalau ada lampu terus dia buat fotosintesis. Dia ada eye spot, macam mata tapi bukan mata, right? And then dia ada contractile vacuole, sebab apa yang dia kena keluarkan waste Of course, remember, now they already have nucleus. Itu yang membezakan this particular organism dengan bakteria, sebab they have the nucleus, they have the plasma membrane, then they have chloroplast, right? So you must remember, and then dia punya granule dia dalam bentuk paramylon, which is the energy reserve, ya. Okay, so interesting to see this. Okay, next one. Dalam you punya lab report kena lukis yang nanti ya. We go to the next subgroup called dinoflagellate. So dinoflagellate, dia kategori dalam bentuk dinoflagellum, dinoflagellata. Alright. Ni pun sama macam Euglena tadi, unicellular, but they also have a few in the form of colony. Alright. Apa unik pasal ni? Sebab cell body mereka ada intracellular shell. Okay. Which normally they interlock cellulose plate. And this plate, dia ada silicate. Kalau silicate dia macam yang tajam-tajam tu ke silika And they have two flagella. So one wrapped around the transverse groove in the center like a belt, another one located in the longitudinal groove and then project behind the cell. So these are very interesting sebab mereka ada fungsi And these flagella produce pendulation movement that propel the organism like a spinning top. Macam you main gasing, tapi main gasing dalam atas air. Okay. So that's very interesting about this particular organism, dinoflagellate. Dia pun ada photosynthetic pigment. Macam dengan Euglena juga. Ada A, tapi yang tadi kan Euglena ada B kan? Yang ni tak ada B, dia ada chlorophyll C. Dan ada special yellow brown carotenoid. Dia bukan panggil carotenoid macam Euglena, dia panggil fucoxanthin. Tapi so bentuk dia apa? Okay. So the colorless dinoflagellate perform heterotrophic lifestyle by ingesting other microorganisms for food. So food reserve tadi, kalau paramylon dalam Euglena, so dalam ni panggil dalam bentuk oil or polysaccharide. Now, dia punya dinoflagellate ni mengamalkan endosimbiosis yang ada endosimbiosis, dia boleh duduk dalam body of the marine invertebrate macam mollusk, macam siput-siput yang dalam tu, dalam karang, batu karang, coral, even jellyfish. Sebab tu kalau kadang-kadang they are not as symbiont, okay, not as zooxanthellae. Alright, nama bagi situ So dia memang ada conduct symbiosis dengan marine invertebrates Reproduction usually primarily asexual sama macam Euglena tadi, tapi slightly higher level sikit. Sebab apa? Sebab dia heterotrophic dah. Okay. Gambar dia lain sikit. Sebab tu dalam you punya lab report pun, bila nak lukis tu kena jaga-jaga. Sebab nampak tak dia punya black and white ni? Kalau nampak dia punya cell wall ni, dia ada impregnated with all this tajam-tajam betul-betul yang macam gutu-gutu tu. Dia made up of silicate. So why is it very important, this dinoflagellate? Sebab they serve as primary producer in marine ecosystem. They are the one that contribute oxygen to photosynthesis. However, kalaulah population explode banyak explosion of this population, they can cause red tide. Red tide ni tengok dalam gambar ni, merah-merah, macam orange, macam brown kan, dekat satu dekat lautan je. Okay, this one doesn't happen in the pond kolam tak ada. Kita jarang jumpa dinoflagellate dekat kolam. Kita jumpa ni biasanya dekat seabed, dekat ocean And usually this dinoflagellate ni, they can form red tides and usually they produce toxin. Itulah bahayanya kalau nelayan ke siapa-siapa nampak benda ni terdampar sepanjang-panjang dekat lautan ni,
nampak dah orange, brown dengan red, jaga-jaga. Don't put yourself inside there. Okay, jangan berenang ke arah tu. Okay, sebab dia toksin. And this toxin, not only they can attack the aquatic organism, ikan ke, jellyfish ke apa, tapi kalau orang yang ada kontak dengan ni, dia akan mengalami difficulty in feeding, skin rashes, and also can have temporary memory loss. Kalau tak dibawa ke hospital, boleh memudaratkan. Betul video Okay. dokumentari tu. Pernah dekat Sabah one time ada alami red tide ni. So that's why be careful, especially kalau ke tempat-tempat tourism ni, jaga-jaga. So banyak kepentingan when you learn about this bio 320 about this organism, you have to look at two perspectives. Important to Apa kat mana? ecosystem, important to the economy or Apa not. nama tempat dia? These are the two things. Ecosystem maksudnya environment lah. Right? Sebab Bus. Right. Now we already done about Aku pernah the tidur kat Euglena. We already done about the Dendroflagellate. Ada Sekarang kita program tengok benda satu kata lagi, kacau aku kat situ. diatom. Now diatom Biar ni aku dah categorise cerita dalam kan. bahagian phylum ni panggil Ada Bacillariophyta. Right? Sama macam yang lain-lain, Dekat dia awal. ada unicellular and also few live in colony. Apa unik pasal diatom? Macam tadi yang cell wall yang ada impregnated MCK silicate bila masuk pun untuk MCK. Dendroflagellate kan? MSM lah. Yang ni pula MSM. intricate pattern. MCK. Dia tunjuk pattern-pattern berlainan sikit. Ada dua jenis. Satu bentuk radial, bulat. Satu bentuk Dekat bilateral. usia masa Aku tunjuk aku gambar form kemudian, ya. 1. Orang ada. So diatom Buat ni kerja. dia Jangan move tengok. by Dia tak gliding. Dia tak ada flagella. Beza dengan yang Bukan ada euglenoid dengan program dekat Dendroflagellate tadi. usia. Yang ni ada So ada macam gliding. Dia glide je. Sebab dia ada secret satu tidur dekat slimy museum material usia from lah the kan. shell. Lepas Dia ada shell ya, And photosynthetic pigment tu pun dia ada chlorophyll A and C macam Dendroflagellate. Lepas tu Dia pun ada carotenoid tetapi nama term dia lain. dekat Ini bilik tu, tapi panggil sebenarnya bilik tu chrosentin. adalah benda yang Macam diletak most kan. Lepas tu dia diatom, masuk they pindahkan are kita yellow orang and tidur kat brown situ. in colour. Lepas tu laki dia orang Right? tidur macam dekat Nampak tak lagi tak? Energy reserve pun berbeza. Sebab dia tak Ada dataran ke oil benda tak kat dalam or tu. water soluble carbohydrate panggil Malam tu kita orang ada kena buat yang panik tapi itu sebab tu kena hafal ya. Tulis dalam unit table tu. Right? So how do they reproduce this diatom? Again, by asexual reproduction, divide into two half, and after that become new individual. And dia punya size semakin lama makin kecil. So why? Because silicate shell dia tak boleh grow ya. So when they cannot grow, baru dia akan trigger sexual reproduction. So bila dia sexual reproduction, the smaller diatom akan produce gametes yang tak ada shell lah. So when they fuse, baru dia form into zygote. Right? Tengok gambar. Kalau biasanya very important again as producer in the food web, especially in the computer in the ecosystem ya. So however, ni kena jaga-jaga sebab apa? Sebab yang ni bila dia ada dia punya toksin dia juga for certain diatom. Especially boleh contribute to shellfish poisoning. Kalau kita makan kerang ke makan apa kan tiba-tiba kita kena poisoning disebabkan shellfish ni dia makan benda diatom yang poison. Panggil nama dia Zeutonixia. Kalau dapat jumpa cari dia punya gambar dia. So you nampak ada radial shape, ada bilateral shape, macam-macam shape kat sini. So this are called diatom. Ya. Memang macam jewels lah. Kan? So what happen kalau you tengok dari segi sejarah pun, this dead diatom shell akan deposited on the ocean floor. They become sedimentary rock for millions of years. And then this one can become used. Bila mereka tu sebab tu very important for economy. Kenapa? Bila mereka ambil batu ni, sedimentary rock yang mengandungi diatom ni, dia akan jadi filter agent. Untuk refine raw sugar. Jadi sugar jadi more and more refining, dia nak jadi gula halus, sekali lagi halus. Dia gunalah bantuan ni And also processing vegetable oil. Alright? So banyak dia punya kemudahan dia. Tapi kena jaga-jaga. Jangan pula sampai ada toxic diatom pula. Okay? So this under the viewing of scanning electron microscope. Memang tak boleh tengok dengan mata kasar. Kalau you nak tengok bawah mikroskop pun sangat halus kena immersion oil, right? Tapi kalau dengan scanning electron microscope very easy.
right? The one you see, the one in round shape, this are called the radial shape. This one, yang panjang-panjang ni panggil bilateral symmetry. Okay, itu yang nama ni lah, centrals dan penalus. Okay, untuk yang bilateral. Banyak gambar Next one is golden algae. Semua boleh tahan lagi Aku 11 ni. Alright. Lepas ni kita dah tahu ada 3. Alright. Pak Ade. First one is euglenoid. Secondly, dinoflagellate. Thirdly, pasal diatom. 3 benda. Sekarang kita pergi dekat algae yang ikut warna sahaja. Pak Ade. Ingat First one about the golden algae. Golden algae kategori bawah filem apa? Chrysophyta. Sama juga macam kalau in terms of dia punya composition, dia punya cell organization, they are unicellular, they can also be involved, right, in the form of biflagellated, right. Rupa kalau ikut fizikal macam amoeba, tapi dia ada tiny scale, sama ada silika ataupun calcium carbonate that covers the shell. Apa dia punya photosynthetic pigment? Dia pun ada chloroplast, okay, which contain chlorophyll A, chlorophyll C dengan carotenoid. Macam tadi yang lain kan. Dia ada fucoxanthin dia. Sebab tu dia bagi algae tu colour golden and brown. Tapi in contrast, apa bezakan yang ni dengan yang lain? Okay, heterotrophic punya golden algae, dia boleh ingest bakteria and other particle of food. So energy reserve stored in the form of oil or carbohydrate. Reproduction ni pula asexual, also involve flagellated motile spores, panggil zoospores. So what is so important about golden algae ni? Bukan untuk dimakannya, setakat ni belum. Ini untuk as important group of producer in marine ecosystem. Maksudnya kena faham konsep ni, algae ada aura pelik di sekeliling aku, tapi aku hanya terdapati kawasan marine, right? So very important nanoplankton communities with great abundance. Contoh yang jenis. So kalau nampak dalam punya lab report ada gambar, kita tahu nampak golden brown ni mereka adalah Chrysophyta, which is a type of golden algae. So at least nama nanti tulis dalam ni punya table tu nama-nama spesies Dinovirus, Cyanura, Primasium. Kalau ada dalam punya lab report pun masuk sekali ya. Okay, green alga Chlorophyta. Sebab chloro kan green kan. Dia adalah autotrophic, bukan heterotroph macam tadi golden algae Ini autotrophic and they have diverse body shape. Can be unicellular, multicellular, even in multinucleate. Multinucleate means banyak nucleus. And then also in colony. They can interact with other organisms symbiotically. And some actually grow in as dual organism with fungi called lichen. Ya ada green algae dengan fungi, dia sama-sama work together symbiotically. Dia panggil lichen. Nanti kita dalam plantain ada jumpa dalam fungi tentang lichen So green alga ni, right, very very important to be ancestral organism of plant. So dia punya origin, okay, ancestor dia adalah plant. Kalau you draw you punya cladogram, sebelum nak pergi plantain tu, ujung sekali dekat ni outgroup tu, inilah green algae dia. So why they are saying that they are ancestor of the ancestor organism of plant? Keturunan apa yang algae green algae ada keturunan tok yang orang kata. Tok yang pada pokok-pokok. Sebab dari situlah titik permulaan composition of cell wall made up of cellulose. Kalau belajar bio 122 cellulose tu apa and then dia punya energy reserve dah tak pelik-pelik macam tadi tu. Dia made of starch. Okay. Then photosynthetic pigment, dia made of chlorophyll A, B and carotenoid. Now algae was separated from plant because why? Because the multicellular group ni do not have cell that can be differentiated. Itu yang jadi mereka berpisah. Tak boleh masuk geng plantain. Walaupun dia green, walaupun dia semua-semua ni, tapi ada satu ciri tu tak boleh dibezakan. Sebab mereka tak boleh membezakan jadi tisu. Right? And they still need water.
in order to be their habitat. Right. Right. And most of these green algae move by the means of flagella. Ada. Okay. Some part the flagella in their life cycle. Dekat sekolah But mostly, some of them already become non-mortal. Bila non-mortal tu memang tu yang ada orang confuse masuk dalam katakannya minum plantain tapi bukan ya. Sebab ada ciri yang membezakan. So inilah chlorophyta. Kalau you all ada pernah drawing dalam lab report, you tengok betul. In actual fact, kalau you tengok your lab report, kadang-kadang colour dah tak ada hijau-hijau kan. Sebab staining punya method. Okay. Right? So actually in actual fact, when it's alive, it's in ring. Macam kita tengok dalam pond tu, nampak tak Spirogyra yang saya bagi dalam pond kan? Yang panjang-panjang, yang macam helical shape kat dalam tu kan? Tu Spirogyra. That is a type of Aku ingat dalam 10 ke 12 lebih macam tu lah. Tapi dia dah lewat dah. plant kalau conduct photosynthesis lagi bagus lah. So at least you must remember this type of plant. Paling senang nak ingat Vinegar Spirogyra. Sebab itu yang biasa nampak dengan mata sendiri bawah mikroskop. Yang lain-lain ni Pipistrellum, Clostridium. Kalau rem-rem ke ujung-ujung tu macam lah rapat dengan green algae Castorias, Storastrum dengan Cosmarium. So kalau boleh ingatlah 4 ya, sebab ABCD dalam MCQ biasa dah minta 4 ya. Okay. Ini reproduction ya. Now reproduction dia dah tunjuk ke arah sexual. Dia can be both at the same time dalam life cycle ni. Okay. So dia ada alternation dia panggil. Alternate ya. So kalau asexual reproduction biasanya binary fission lah, dia belah jadi 2 kan. Iaitu especially for unicellular. Okay. And fragmentation bagi multicellular. Kalau kadang-kadang asexual spore ni usually produced by mitosis and then flagellated and then motile. These are called zoospores. Sebab tu kalau you tengok dalam ni, macam mana this particular green algae ni boleh jadi sexual, boleh jadi asexual. Okay. Asexual digunakan binary fission ataupun fragmentation. Kalau sexual reproduction, dia akan keluarkan zoospores. Right, di mana satu jadi negatifnya, satu lagi positif. Bila mereka join, mereka call it as syngamy ya, bukan fertilization undergo syngamy, then boleh produce zygote. Dan zygote ni undergoes meiosis pula. So they will form lots of this particular zoospores lah. Panggil mature cell ya. Okay. Kita nak panggil hujung ya. Sabar ya. Nanti kita akan recall. So nanti by the time tutorial saya nak expect you all prepare satu table, letak semua information ni. Then nanti saya akan tengok betul ke tidak you buat ya. Brown algae, Phyllophyta. Yes. Now, this is very important. Kenapa? Inilah punca makanan kita juga. Yes. Brown algae bukan golden, bukan green. Okay. Brown algae is the largest and most complex protists. Sebab apa? These are the one that we call seaweed. Okay. Yang you nampak kat rumah you tu, yang you beli kat supermarket tu, itu dah proses seaweed. Okay. Sebab tu kadang-kadang dia gelap, hitam. You tak boleh nak cakap itu. You kena tengok in living form. Alright? Okay. They are definitely multicell. And size can be few centimeters to meters in length. Yes. Kalau you tengok cerita mermaid yang cerita gambar dalam ocean kan, nampak yang dia floating panjang-panjang sampai ke atas tu. Itulah seaweed sebenarnya ya. Brown algae. And the body shape may vary. Sama ada branch shape ataupun puff yang kecil-kecil atau yang fleshy-otic, flattened branches And some of them look like plant, rupa macam pokok kat bawah tu. Tapi dia ada certain thing yang kita faham berbeza, iaitu seperti blade, stem like macam sticks, okay, and root like panggil holdfast. Okay. So you tak boleh tulis stem, root and leaf, tak boleh. Sebab itu adalah nama untuk tumbuhan atas tanah. Untuk brown algae, you have to make sure if it's a leaf, kena label as blade. Kalau stem yang batang panggil stick. Kalau yang root like panggil holdfast. Nanti kalau ada lukis tu kena get ready And they have buoyancy mechanism. Terus mereka terapung kan.
Because why? Because dalam dia punya blade ke atau batang-batang dia semua tu, dia ada gas filled fluid. Macam pelampung kan, panggil bladder. Okay. And then what are the photosynthetic pigment? They have A and C and carotenoid, which include fucoxanthin tadi, and the energy reserve are stored as the name as laminarin. Okay. Alright. Reproduction mode macam mana pula? Dia pun ada asexual dengan sexual mode. Sama macam kita tengok green algae tadi. So okay. So they have alternation of generation. Ni dia. So very important. Kenapa? Untuk macam-macam dibuat. Apart from kita tahu untuk ekosistem, dia jadi bahan makanan, primary producer at the bottom of the pyramid. Dia pun jadi habitat for the marine organism, vertebrates, fish, coral reefs, semua ni kan. But also for food resource. For us, this food resource because they contain vitamin and minerals such as iodine. Very high in iodine. So commercially, mereka dah found out kalau kita tengok Korea, Jepun, China ni, awal dah mereka tahu kegunaan seaweed ni. Kita ni baru start je. Masa kat Sabah tu baru nampak mereka dah jumpa seaweed ni banyak dekat lautan. Mereka bela, mereka buat yang banyak-banyak je. So you can see they can act as what? Thickening and stabilizing agent, which are found in ice cream, toothpaste, even you're shaving cream dengan hair lotion. Why? Because they use from the cell wall, they contain algin. And this algin ni is a type of polysaccharide that help to stick the cell together. Sebab tu dia macam kata lekit sikit. Okay. Right? Kalau you nampak ice cream kan melekit-lekit bila jilat kan. Toothpaste pun macam tu juga. So yang kelekit-lekit tu, itulah daripada asalnya pada this thing lah, algin ni lah, from brown algae. Next one we go to red algae, Rhodophyta. Okay, makin lama makin kompleks. Dia ada interwoven filament, very delicate and feathery, right? And usually they are attached to rocks, substrate by the holdfast. Remember, holdfast is the akar. We don't call as wood, we call them holdfast. Reproduction pun guna alternation, generation between sexual and asexual, right? And then photosynthetic pigment, mereka mengandungi phycoerythrin dengan phycocyanin. Meaning they have A, B chlorophyll and carotenoid. Dia dah explain lebih sikit lah. Energy reserve stored in Floridian starch. Tambah lagi term Floridian. Okay, what is it so important about red alga ni? Again, untuk ekonomi, they act as food thickener. Bagi macam pekat, macam starch yang kita buat sup tu, macam itulah, macam agar, buat jadi agar-agar, senang nak bagi thickening. And then very important component for culture medium untuk kita buat eksperimen dalam culture. Another one is called carrageenan. Extract from red algae like as food additive untuk chocolate milk, ice cream and other as food additive. So red alga source of vitamin A, C and minerals for human. So also important for building coral reefs ecosystem. So you tahu dah. Brown algae, red algae ada importance for economy and also ecosystem. Tengok ini Sebab tu kadang-kadang suka petik-petik. Sebab tu kadang-kadang kalau you tengok mana-mana World Heritage dekat tepi untuk tourism kan, banyak orang kata jangan petik. Biasalah manusia kan, tengok scuba diving ni tengok cantik nak petik tak boleh. Because they have very important role for the ecosystem. And also if you want to do it also, you have to do mass production. Barulah you buat macam business yang untuk buat seaweed, untuk makanan, untuk buat food additive, semua ni. So kena tahu nama at least a few for names: Chondrus gracilaria, Plocamium, Angellidium. Yang ni kenapa saya kata kena tulis nama-nama spesies ni atau masukkan dalam lab report supaya nanti kalau keluarlah MCQ, dia suruh choose the incorrect red algae specimen who are not categorized under red algae. Kena at least dah tahu dah ada 4. Kalau ada satu yang bukan tu, baru you boleh klik ataupun you circle. Alright, so dah ambil dah ni. Tapi kita dah 11.13. You okay lagi dah boleh semput lah, boleh menapas sikit.
Boleh lagi ya? Kan? Okey. Boleh aja you all makan Ustaz, popcorn pun kita boleh. nak Siapa yang dah beli seaweed tu makanlah seaweed dengan penuh. Boleh tahu sebab nanti kita cuba habiskan juga ya. Alright. Now, yang tadi tu 7 subgroup buat dalam satu kertas, buat dalam bentuk table, you tabulate all that into one piece of paper. So now we go to the next one, group protozoa. Right? Now, group general statistic, this type of proteins is all heterotrophic. Tak macam yang mula-mula tadi tu So heterotrophic and they ingest food as animal but they are not multicellular. Masuk ke situ, mereka tak develop into other cell. Alright. So apa dia kita tahu daripada haiwan, this organism? Rhizopoda, Foraminifera, Silopora, Complexa dengan Zomastigina. Now, again I mention kena tahu setiap satu ni sebab akan ada keluar dalam exam. Okay? Terus pula memang kena hadap. Sebab kalau ada keluar dalam lecture note, keluarlah dalam exam ya. Okay. We go to the protozoa yang amoeba. So yang ni biasanya dapat dekat both environment, fresh water dengan marine dan juga dalam organism punya body. Okay, unicellular means satu sel tu rupa. Very flexible, the asymmetric body can change shape, they can push out the cytoplasmic projection pseudopodia and then they move around. Okay. And the cells can enlarge, right, until all cytoplasm can enter and the whole organism can move forward. Itu cara dia bergerak. So apa peranan pseudopodia? They ingest the food by the process of phagocytosis. Kalau ingat balik phagocytosis, itulah digunakan teknik tu Food vacuole fused with lysosome and then the food is digested Reproduction of amoeba still pakai asexual, guna binary fission. So far tak ada lagi sexual reproduction observed. Now what is so important about this? Now kita akan tengok lebih pada penyakit. Okay. Bahananya pada manusia. Okay. Banyak daripada segi protozoa ni. So one instance, parasitic amoeba ni, okay, Entamoeba histolytica. Tadi dengar sedap, suka sangat mention nama ni. Ingatlah dah tersemat dalam sanubari tu. Dia adalah jenis parasitik yang boleh duduk dalam manusia ataupun dalam haiwan-haiwan. What does it do basically? Dalam manusia, it can cause what they call known as dysentery. Okay, dysentery means masalah dalam digestive system sebab benda tu dah masuk dalam badan, dia pergi duduk dekat dia punya usus, right? So dia akan cause certain severe symptom lah. Contohnya severe diarrhea, dia punya cerit beret, lepas tu dalam dia punya najis tu berdarah, okay, and also form large ulcer. Okay, macam mana rupa ulcer? Luka-luka macam contohnya kalau you ada mouth ulcer, nampak tak bentak-bentak dalam macam jerawat dalam mulut tu kan, macam itulah dia buat dekat you punya usus, usus dinding you they caused by this entamoeba, and imagine they can move around using their pseudopodia and this infection can be so great dia boleh cause abscesses that means boleh eroded lah, macam scarring pada you punya liver, lung or brain itself. Kalau benda tu berlaku dah boleh memudaratkan lah. Biasanya dysentery ni boleh membawa mudarat sebab you kalau cerit beret berlebihan, you jadi dehydrated. Kalau darah dah keluar, so can cause internal bleeding and everything. Okay, so sampai ke brain tu, bahaya tu. Okay. So after we talk about amoeba, then we talk about forum. Forum ni dia term dia panggil foraminiferan. Panjang dia hole bearer. Dia buat lubang. Okay. So forum ni is a large group of amoeboid punya protists. Dia pun ada pseudopod. Okay. And usually they merge to form a dynamic net. They typically produce what they call a test or shell. And then normally become elaborate lah. Nanti kita tengok gambar dia. And the shell are normally made out of calcium carbonate.
Selalunya kecil-kecil, as kecil as 1 millimeter, but can be also very large as big to 20 cm. Now, apa penting pasal foram ni? Dia punya fosil dia. Bila dia mati nanti, dia lah yang buat apa rocks yang di mana boleh jadi indikator ada minyak situ. Sebab tu very important ya. At the same time, they also act. Kalau you nampak benda ni banyak yang hidup, means it's a good indicator for coral reef health. Okay, sebab ada calcium carbonate. Kalau dia dissolve dalam acidic condition, this foraminiferen akan affected by changing climate. So sangat sensitif kalau climate change ke atau ocean jadi lebih acidic. Kalau dia mati nanti, memanglah bagusnya dapat dah minyak, tapi minyak selalu dapat bila dah beratus-ratus tahun baru dapat minyak. Okay. Tapi untuk nak jaga you punya lautan tu sihat tak sihat, coral tu elok ke tak elok, dia tengok forum ni. Right? So this ada forum in living form. Kalau dia dalam bentuk air tu boleh gerak-gerak tu, Echinopoda. Dan kadang-kadang kalau dia dah mati dia akan ooze out. Macam cairan keluar macam ni. Okay. Tengok kalau free echinopods ni is another form. Long filamentous cytoplasm projection. Okay, they protrude through pores in the shell. Okay, and they feed on algae. And then they gunakan dia punya tu And some of its ectinopods also have glassy shell made out of silica, known as radiolarian. Again, dia adalah marine plankton yang utama lah as a producer for marine food. And then dying, they also settle down at the bottom of the ocean floor. They can ooze up macam ni. Dia akan keluar macam ni. Ni sebab Echinopoda dah mati kat sini. Ni Echinopod Okay. Kalau hidup dia macam ni. Kalau mati dia macam ni. Dia akan keluar dia punya benda. Sebab kita panggil Right. Okay, another one is called zooflagellate. Okay, this one spherical, elongate with central nucleus. Dia ada satu atau dua flagella. Semua ni bagian untuk protozoa ni kena ingat semua adalah heterotrophic. Bukan autotrophic macam yang algae dengan yang lain Alright. So what they do, they use the pseudopoda, engulf, right? And then this one dah ada mula sikit, dah ada keluar oral groove atau dah keluar rupa macam mulut. Okay. Contohnya trichonim. So trichonim ni adalah jenis zooflagellate, ada dalam anak-anak. They live in termites and also in wood-eating cockroach. Now, kenapa? Apa yang penting pasal trichonim ni? Dia ada enzim that can digest cellulose. Sebab tu termite bila suka makan kayu, dia memang perlukan trichonim ni ada dalam tu. So symbiosis lah, they help each other kan. So without endosymbiont trichonim, the termites and cockroach will starve to death, and they can because they can only ingest the food but not digest. Boleh ambil makan wood tapi tak boleh digest. So dia perlukan trichonim ni. Dan trichonim pula kalau tak ada host dia mati So that's why dia mutualism association trichonim. Ni yang kadang-kadang saya pernah tanya dekat group lain itu. Bayangkan sekarang kita ada termite yang boleh makan batu. So bayangkan trichonim ni boleh makan batu. It's good for you to think over. Now, parasitic zooflagellate can cause disease. Tadi tengok pasal contoh trichonim, which are free living or endosymbiont. Ni sekarang kita tengok they can also cause disease. Apa dia? Trypanosome. Yes. This particular parasitic zooflagellate ni merupakan human parasite which cause African sleeping sickness. Kenapa panggil African? Sebab banyak terdapat di negara Afrika. Why? Because they're transmitted by the bite of CC fly. CC fly yang infected yang ada trypanosome. CC fly tak ada di Malaysia. Kita dah tahu kan tapah banyak lalat kan. Tapi alhamdulillah bukan lalat CC Iaitu dia lalat Malaysia ni lalat langau, lalat biasa je.
Okay, right. Kalau dah terjumpa lalat sisi ni, baik jaga-jaga. Alright. So the symptoms start with recurring attack of fever. So trypanosome can invade into your central nervous system. Bayangkan central nervous system is the brain whereby the infected person will have difficulty in sleeping, in speaking and walking. Sebab tu kadang-kadang nampak macam dia ngantuk. Then eventually it can cause death. Sebab tu bahaya trypanosome kalau dah masuk dalam pada manusia. Okay. Diplomonads, the zooflagellate with 1 or 2 nuclei, and kadang-kadang they do not have mitochondria, and they have 1 to 4 flagella. These are called Giardia species. Giardia intestinalis. Kalau intestinalis selalunya dia attack dekat kawasan dalam bahagian intestin lah. So selalunya Giardia ni berlaku pada orang yang suka camping dengan hiking. Yes. Macam mana dapat Giardia ni? Biasanya dia ada dalam najis haiwan yang ada dalam hutan. Okay. Tapi dalam najis bentuk dalam mana? Dalam sis. Dia belum keluar lagi. Dia belum menetas lagi. So sis ni biasanya berlaku dalam contaminant of water or mountain stream. Sebab tu kadang-kadang kan haiwan-haiwan ni kalau dia buang air dekat dalam air. Macam air jeram, waterfall, dekat air-air yang dekat sungai-sungai, dekat gunung-gunung kanang tu kan. Sebab tu jaga-jaga. Sebab kadang-kadang bila you hiking, camping tu, you dah dahaga, you ambil air daripada sungai atau daripada air-air daripada bukit tu, tanpa dengan jaganya tengok balik, benda ni akan terganggu disebabkan adanya diplomonad ni, Giardia ni. What does it do? Basically, dia akan kacau cari you ambil makan dalam dia punya usus tu. Dia akan cause weight loss. Then ada cramp dekat you punya abdomen. Dan lastly, cari berik. Okay. Kalau nak elak ni memang ada ubatnya. Right? Ini Giardia ni. Macam layang-layang tu. Ada mata, smiling face dia dengan dia punya flagella tu. Giardia. Right? Trypanosome dia sangat smart. Dia duduk dalam menyerap sel. Dia duduk kanan dia boleh hide. Okay. Trypanosome ni. Now, conaflagellate. Conaflagellate ni tak berbahaya. Biasanya dekat marine dengan freshwater. They are free living atau sesai. Sesai maksudnya dia permanently attached. Okay. And usually they have one single flagellum which surrounded by a collar of microvilli macam ni. So yang penting bahaya trypanosoma dengan Giardia ni. Kena ingat. So kalau ada keluar soalan gambar macam ni, kena ingat benda ni adalah bahagian protozoa which are categorized under zooflagellate. Boleh cause apa? African sleeping sickness. Giardia pula untuk camping, hiking camping yang boleh cause pada cerit berik ya. Then we have apicoprecin. Kita nak berhujung lah ni. They're all parasite causing serious illness to human. Very infectious dead stage. Dalam bentuk tiny cell called sporozoid. Where they can infect other organism. Kenapa dipanggil apicoprecin? Because apex of the sporozoid, dia ada kompleks nama dia, microtubule, which can penetrate host cell and tissues. Sebab tu dipanggil apical complex. Panggilnya apicoprecin. Selain daripada tu, mereka pun ada apicoplast, which is a plastid, serve in synthesis of fatty acid. Okay, they have both sexual and asexual stages. Okay, what are the different species under this apicoprecin? Inilah Plasmodium species, which is a parasite that can cause malaria, the very famous penyakit malaria, caused by this apicoprecin, namanya Plasmodium. And this one dia perlukan 2 host. Satu nyamuk, satu lagi manusia. Okay. Nyamuk ni panggil Anopheles species. Anopheles species setakat ni mungkin tak ada lah. Kalau ada lah penyakit malaria kat Malaysia, ada lah Anopheles, ada lah Plasmodium species ni. Alright. Tapi again, benda ni banyak berlaku dekat kawasan Middle East, which is normally in Africa. Okay. And then now people are worried because kita dah ada kapal terbang, kita dah ada transporter macam-macam. So benda ni, nyamuk ni yang ada bawa infected parasite ni boleh pergi mana-mana je. Sekarang ni because of climatic changes, banyak yang dah boleh menular ke arah
kawasan hemisfer utara dan selatan yang lebih sejuk. And what borders right now is that nyamuk-nyamuk ni dah boleh form resistant pada suhu yang rendah. Itu bahayanya sekarang ni. Sebab tu hairan kalau tiba-tiba orang tu tak pernah pergi mana-mana, duduk kat tempat sejuk, tiba-tiba dapat malaria. Kan bahaya tu. Right? Okay, so life cycle on plasmodium, baca very important. So infected, kenapa panggil infected? Sebab ada Anopheles nyamuk yang tak ada pun bawa plasmodium ni. Ada yang ada So usually lah, infected Anopheles, when they bite a person, dia akan inject this parasite plasmodium ni, tapi dalam bentuk sporozoid. Dalam through their saliva. Dia sporozoid ni, when they enter the person, dia akan pergi terus ke liver. To the bloodstream. Sebab kat situ lah dia punya center pertemuan dia. Kata dia punya checkpoint dia, destinasi dia. So after several days, the sporozoid will undergo multiple division and then they become merozoid. The sporo kepada meru, right? Dia gunakan FPK complex tadi, yang macam cucuk tu ya, dia tu untuk penetrate red blood cell. So what they do? Bila dia penetrate, dia masuklah dalam red blood cell tu, dia duduk dalam tu sebab red blood cell tu macam container. Right? So merozoid akan divide asexual, jadi makin banyak dalam red blood cell. So bila selama from 48 to 72 hours, that means from 2 to 1 week depending on the species then bila banyak sangat merozoid dah duduk dalam red blood cell, makin lama semua akan break out. Macam lysis lah the red blood cell. So what will happen? Dia akan keluarkan satu keadaan chills and fever to the person. Kalau dia tu yang demam sampai berpanjangan seminggu tu, so this then all these merozoid yang dah keluar tu akan cari lagi new blood cell lain. So some of the merozoid dia akan form gametocyte. Bila gametocyte, maksudnya dia akan carry out fertilization. Right? So gametes form from gametocyte. So fertilization occur in the mosquito. So gametocyte ni dia takkan buat apa-apa. Kalau kita dah, orang pesakit tu dah ada banyak gametocyte, digigit pula oleh nyamuk Anopheles tu balik, dia akan cari lagi tempat lawan lain. Sampai sementara dalam nak cari mangsa lain, nyamuk tu, dalam badan nyamuk tu dah gametocyte tu undergo fertilization. So dia akan form zygote. Dan zygote ni nanti dia akan form in the first stage, right? And then from there dia akan form oocyst dekat of the mosquito, and this oocyst akan release beribu-ribu sporozoid tadi. So back again. So bila banyak sporozoid dalam salivary gland of the mosquito, dia cek mangsa, digigit lagi. So dia akan release balik sporozoid dan ulang-ulang lagi lah benda ni. Alright. So bahaya Tengok ni ada dua So inilah plasmodium life cycle. So kita kalau boleh nak elak plasmodium, kita ingat plasmodium dia akan lead to what they call malaria. Kalau trypanosoma tadi tu dia akan lead to sleeping sickness tu. Dia beza plasmodium dia punya vektor dia adalah mosquito. What else? Trypanosoma tu sleeping sickness tu siapa? CC fly. Okay. Teguh lagi berdiri dan boleh mendengar. Yes, madam. Nanti saya tanya soalan ya. Okay. Alamak. Okay. Kita buat Right, satu lagi. Nak sikit lagi ni. Okay. Sekarang kita masuk ciliate. Now ciliate ni, nanti saya akan cuba cari video lah yang interesting. Saya akan masuk dalam you all punya group Tengok balik baca Now ciliate ni pun sejenis protozoa. Apa yang best pasal ciliate? Kenapa panggil ciliate? Sebab adanya cilia. Itu je. Okay. Dia punya significant feature dia. Sebab dia boleh move and feed. Dan dia pun ada 9+2 pattern. Apa you belajar dalam bio 1 to 2 Very flexible. Right. Then sebab ada microtubules, sebab dia boleh bantu coordinate the movement. And diet feeding berbeza. Cara mereka makan bakteria dan tiny protists. So cilia ni banyak membantu mereka untuk mengarah draw the food into a simple opening
Panggil dia oral groove. Tu yang mula titik permulaan ada mulut, orang kata. Mulut datang pada this protozoa called the ciliates. Dan bila habis makan, dia akan go through the contractile vacuole. Lepas tu dia akan keluar dekat anal pore. So ada keluar tempat yang macam dubur mereka lah. So that's why bila dah ada masuk dan keluar ni, itulah titik permulaan dia dah nak pergi ke kingdom macam eukarya lah, sama ada animalia. Right? Water regulation is controlled by special organelles called contractile vacuole. So it can be expelled out by the body continuously because the body is always hypertonic. Kena ingat term ni, hypertonic. Bila hypertonic, maksudnya badan mereka lebih banyak solute. So which means dia kena keep air daripada luar sebab mereka masih duduk dalam kawasan air, right? Watery environment. So if air nampak ada hypertonic, dia akan pergi kat tempat yang lebih banyak solute kan. So dia lama-lama kalau tak jaga contractile vacuole, dia akan pecah. Betul tak? So that's why contractile vacuole ni very important to get rid excess water, right? And then dia ada dua jenis nuklei, macro yang besar dan micro. So apa peranan micro? Alright, important role in feeding, waste removal and water balance. Alright, micro pula very important in sexual reproduction. So dia ada parts and parcel. So tengok gambar ni. So ni you all dah tahulah. Kalau silet ni memang rupa Araminsia. Yes. So all ada kena drawing kan dalam lab practical. Please draw nicely and then try to label the parts. Okay. Ingat oral groove is where they take in the food. Alright. Then once they take in the food and move around nanti keluar, digested, and then they will release the waste to the anal pore. Right. Then you have the food vacuole. Ada juga apa lagi? Contractile vacuole untuk control water regulation, right? And then they have micro and macro. Macro besar sikit di nucleus untuk tujuan kerja macam-macam. Water regulation lah, food lah, apa semua. Micro yang kecil ni meant for sexual reproduction. Itu je dia punya tugas ya. Right. So all ciliates reproduce asexual by binary fission. Right? Sexual reproduction done by conjugation. So mereka ada amalkan dua-dua reproduction ya. Right. During conjugation, what happen to the micronucleus akan disintegrate. Micronucleus pula undergoes meiosis. Right? So they will form two identical haploid nuclei. So one nucleus remain, another one migrate to the oral groove. Nanti tengok gambar kat situ. So mereka akan buat banyak kali, then later on form into macronucleus. Okay, macam ni. Kalau kata pernah keluar soalan, ya pernah. So kena baca dan faham ya. Sebab dia sangat unik. Sebab tu dia buat macam ni. Right? Kita go through lagi ya. Kita dah habis pun dekat dekat protozoa so saya recap balik summary kita belajar daripada protozoa is that you need to remember ada je ciliate, adanya epicomplexan tadi tu. And also the zooflagellate. Right? Okay. So for last, okay, tinggal sikit lagi dalam 10 minit nanti saya stop ya. Dalam 10 minit kita tengok balik tentang lesson outcome the last one of mole. Mole ni macam kulit. Okay. Mole ni MOLDS. Okay. We look at the characteristic dia, how we classify dia, and apa unik pasal setiap phyla of this mole. Mole ni bukan tai lalat lain. Mole. Dan apa life cycle? Apa dia kepentingan untuk ekosistem dan ekonomi. Okay. Ni baca penting. Karakteristik. They look like fungi and they are saprophytic. Dia ada fungus-like body dengan thread-like structure called hypha. Dia ada centriole and cell wall are also built by cellulose. Okay. Habitat masih dekat wet and damp area. Okay. Dapat dekat leaf litter, decaying log atau wet substance. So apa yang kita akan tengok dalam mole dalam bahagian ni adalah Plasmodium slime mold, Myxomycota,
cellular slime mold, Acrasiomycota dan water mold, Oomycota. 3 ni Alright. So, kita one by one dalam Plasmodium slime mold. Okay, in this case apa dia rupa macam Plasmodium. Dia act pun macam Plasmodium. Dia makan, cara makan dia sama. Okay. They are very slimy and they creep along the wet substances. Okay. They can consider as type of mold. Tapi ada ambil nama Plasmodium. Myxomycotia. Kalau you artikel atas saya, you all pernah draw dalam lab report ni. Okay. So under unfavorable condition, this Plasmodium will crawl out and then initiate reproduction. Okay. So they will have stalk structure, produce sporangia, then undergo meiosis to produce haploid cell. So ini under unfavorable. Kalau favorable, dia ada spores, dia akan germinate, and then dia akan emerge, right? And then they can form what they call a biflagellated cell called swarm cell ataupun amoeboid called myxamoeba. So kalau the moisture lagi high, lagi banyaklah swarm cell. Alright? So swarm cell dengan myxamoeba will act as gamete. So when they fuse together, they can form zygote dengan different nucleus. So on and on, they can divide banyak-banyak, tapi cytoplasm tak sama the size. So eventually you become multinucleate plasmodium. Alright. So ini contohnya Fusarium. Ini dia rupa macam ni. Okay. Plasmodium slime mold. So kalau kita kata fertilization tak boleh jangan guna term fertilization untuk grup protista ni. Kita panggil syngami. Okay. Tapi dalam mitosis dah boleh. Okay. Ini untuk Plasmodium slime mold bawah dekat mold untuk life cycle. So kalau you tengok dekat mana-mana pokok-pokok yang batang dia dah rumput, you might see this very common. Kenapa dia slime mold? Sebab dia slimy, rupa macam slime. Tapi ni adalah sejenis Plasmodium slime mold. Okay. Another one is called cellular slime mold, Acrasiomycota. Okay. Kenapa dia karakteristik ni? Dia sama macam amoeba dan Plasmodium tadi. So again, during feeding stage, in variable condition, the individual membrane cell will behave as separate organism. So they creep on them wet surface and then start ingest bacterial cells, spores and organic matter. Reproduce pula cara binary fission. Under unfavorable, this particular amoeboid cell akan release satu chemical signal, right? That cause them to aggregate by 1,000 cells. Ni bila dalam keadaan yang tak sesuai so they will settle down as slug. And this slug develop macam buah yang ada fruiting body that bears sexual spores. So when they in wet condition ke apa dalam tu, dia akan release the spores akan open and that is how they can release the amoeboid cell and start feeding again. Okay, ni Dictyostelium discoidum tengok gambar. Nampak memang macam simple je kan. Okay. Ni dia. Bentuknya ada cabang dia. Tapi dalam tu ada banyak So ini bila ada release certain chemical signal lah. Sebab dia dalam keadaan yang tidak favorable. Kalau nak tengok YouTube, cari ni. Okay. Last but not least, we have the water mold, Oomycota. Ini macam hiapangai in terms of body structure and cell wall. Tapi superficial masih dikategori dalam protista. Kalau kita nak pergi berhijrah ke fungi, dia ada certain yang masih tak cukup syarat lagi. Okay, body only have thread-like structure called hyphae, right? And many of these hyphae form mycelium, which grows on organic material, right? Then the cell wall pun may be composed of cellulose and chitin atau both of them. Again, water mold usually reproduce asexual under favorable condition, right? Kalau under unfavorable, dia pula trigger sexual reproduction. Okay? Baca So contohnya Phytophthora infestan, gambar. Especially dia melekat dekat ikan
water mole. Sebab dia dalam air ni memang banyak lah. So kalau ikan lah jadi penyemangsa dia duduk dalam tu. So keluar macam mole tu. Itulah dia call it water mole sebab dia ada punya haifa tu melekat kat situ. So dia akan mendapat makanan daripada ikan. Right? So diversity of water mole ni boleh cause fish skin lesion. Sebab tu kadang-kadang kalau nak dapat ikan yang cantik, yang fresh, itulah kadang-kadang ada kesukaran pada para peternak ikan because of this water mole. Okay. Another one fly ni heavily infested by water mole. Dia hefe dia. So, what does it mean? Alhamdulillah. Okay, kita dah penghujung chapter 4 ya. So banyak nak kena baca. So apa you punya tugasan? Saya dah minta tadi. Kena buat table pasal 7 subgroup of this protista, especially dalam algae tu yang ni pula belum lagi. Nanti kita buat, kita fikir apa saya nak bagi you all buat aktiviti ni. So you ada masa sampai buat masa time cuti ni, masa Wesak Day, buatlah betul-betul. Kan buat secantik mungkin sebab you nak belajar, you kena tahu apa 7 type of subgroup bawah algae ni. Okay. Alright. So I think that's all everybody. Terima kasih lah sebab mendengar saya dalam seruan online. I know some of you may have not listened. I know that. Alright. But you try your best. Buat kerja yang saya minta. So nanti masa tutorial kita akan jumpa, check one by one ya. Alright. Saya akan go through semua. Semua kena pergi depan saya, nanti saya akan mark, saya tick. Alright. Then after that tick, you pergi snapshot masuk dalam punya folder nanti. Because this is very important. This will be included in your test 1. Okay. Right. Okay, itu saja. Have a nice break. I tahu you all dah lega lah dengan test bio 330. So you all prepare untuk next week hari Jumaat untuk bio 320 ya. All the best, good luck. Right. Ada nanti soalan revision chart saya akan release mungkin dalam petang ni. You all go through lah apa yang patut, tengok satu-satu, mana kekurangan bagi tahu. And then go through YouTube, carilah mana-mana information yang sangat menarik pasal this chapter 1 sampai chapter 4. Kita share sama-sama. Alright? So don't forget to click your attendance now. Saya nak balik future apa lagi yang tak klik. Makan dulu je lah. Tak tahu habisnya tu. Dia kata masih Danish Alfian tak tik lagi, Farah Sarah tak tik lagi, Zulfazli, Faiz, lepas tu Ahmad Iqmal, then Afrina Amni, and then Nurul Ashikin. Nurul Ashikin. Saya nampak macam saya nampak Faiz tadi. Tapi kalau boleh kena tik ya. Dah belum gitu. Sebab tengok dalam ni macam semua ada. Cik. Semua ada tak? Afrina ada. Macam mana tadi belum buat. Nanti yang Afian pun ada, Dan pun ada, Farah pun ada. Okay, cuba tik sekarang ya. Nanti saya akan canang balik. Alright everybody. Dah madam. Okay. Alright, sama. Take care. Siapa yang solat Jumaat lah pergi lagi ready ya. Okay, thank you doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Take care semua. Take care doktor. Okay. Thank you, doktor.